Sem stop tle gor, ja, stop gor. A misliš, da bo to v redu? Ja. Šla sva od Divače do Izole peš v 2 dneh. Ne boste verjeli, kaj se je vmes zgodilo. Že hudo noč pada. Ob, koliko je ura? 18 do, se pravi, 15:42. Ok. Pa naslednja misija zgleda, da bojo tale vrata tukaj. Entrata. Tole pa zgleda malo. Kaj tole pomeni, kar piše? Io non posso entrare. Pas ne sme noter. Ne, ta je pas tukaj, če prideš, da bo obov. Tle pa je tudi private property. Zakaj bi nekdo napisal, da je private property, če bi hotel, da greš noter? Kaj to meni entrata, pa neka številka telefonska, da ga moram poklicati, ali kaj? Entrata, entrance piše. Ja, ampak kaj je entrance? Pa ga bom pa poklical na telefonsko, da To je za info, če hočeš iti do tja, da ti on pove, kako greš. Ampak midva ne raba vedeti, kaj že veva, kje mora iti. Ker tlele čez. To je pa za medvede, da ne gre. Hopes they grow bigger in silence. Bi pa se odločil, da bo šla tlele. Tam na oni strani malo, Pa sej, če bo tle šlo, bo tudi tam šlo. ja nekaj kleje zlomljena ograja. Tam odpadne, da se ne na vodo gor, no. Ja, mla grejo pa okol. Pa sej tam tudi tako stopeš gor. Wow, to pa je. Evo ga. Bravo. Težko je bilo. Ti si pa prav elegantno to A naredil. bo šla v noter v V ravno. tunel. Ljubam noter še plek, ali bo pa zdaj opasno. Kam je res to šlo? Tiri so še tle, če bi koga zanimal ta želez. Najde bi bo, a bo šlo. Tak malec steče. Malo je, mogla biti okol po moje. Kaj pa če gremo ta zid? Sem stop tle gor, ja, stop gor. A misliš, da bo to v redu? Ja. Itak da bo. To, idemo. Kaj pa ti delaš? Kje sva? V Žavljah. Dravljah.